यो 2 अध्यायको 16 पद पहिलो पत्रसमा In the book of 1 Peter chapter 2 verse 16, as भन्ने शब्द आएको थियो. there's a word called as. जस्तै भनेर यो शब्द आएको थियो. There's a word as. अर्थात् केही कुरासँग हामीलाई तुलनामा ल्याउँदै हामी त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हिजो हेरिरहेका थियौं. So bringing a few things in comparison, and this verse is telling us to be transformed into that. अनि 5 वटा कुराहरू थिए जस्तो हामीलाई बन्नु छ. There are 5 things where we have to be as. यहाँनिर 2 पदमा 2 अध्यायको 2 पदमा as newborn babes, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तो. In the book of 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes. नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? How are the newborn babes? उनीहरूले दूधको चाहना गर्छ. The desire for the milk. यसरी नै आज हामी पनि नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तो आज शुद्ध दूधको जो चाहिँ वचन हो यसको तीर्सना आज हामीले गर्नु पर्दछ. In the same way as a newborn babes, we should desire for the sincere milk of the word. र मात्र आज हामी बढ्दै जान सक्छौं. Then only we will grow. यसका वचन प्रति हाम्रो कतिको चाहना छ. That is why how much longing we have towards the word of God. वचनलाई पढ्नु सुन्नु कति हामीलाई आनन्द लाग्छ. So how much we desire for the hearing and listening to the word of अनि God. वचनको कुराहरूलाई आज्ञा पालन गर्न हामी कति आज हामी उत्सुक भएका छौं. How much we are encouraged in order to obey the word of God. यो कुरा हाम्रो जीवनलाई जाँच्दै वचनमा हामीलाई निरन्तर लागिरहनु पर्छ. So examining these things, we have to continually be in the word of र God. मात्र हामी बढ्न सक्छौं. Then only we will increase. जुन प्रकारले यूहन्ना बप्तिस्मा दिने बढे, And just the way that John the Baptist got increased. प्रभु मसीहले संसारमा जन्म लिएपछि उहाँ बढ्नुभयो, त्यही प्रकारले आज हामीलाई आत्मामा बुद्धिमा परिपूर्ण हुँदै हामीलाई बढ्दै जानु पर्दछ. Just the way the Lord Jesus Christ, He increased here when He was in the earth, in the same way we have to increase in the word and in spirit as well. अनि दोस्रो कुरो जस्तो हामीलाई बन्नु छ, यो चाहिँ 5 पदमा हामी पाउँछौं. And the second thing that we have to be as, which we can find in the book of 1 Peter chapter 2 verse 5. As lively stones, जीवित पारिएको ढुङ्गा जस्तो. As lively stones. यो जीवन चाहिँ आज हामीले प्रभुबाट पाइकन The life that we have received from the Lord. हामी spiritual house, आत्मिक घर बनाउने आज हामी ढुङ्गा बन्दछौं. So we become the stone which makes the spiritual house. जुन घरमा चाहिँ सधैँ नै आत्मिक बलिदानहरू चढाइन्छ. Where the spiritual sacrifices will be offered. र प्रभुले आफ्नो जीवनलाई दिकन हामीलाई यस प्रकारको ढुङ्गा बनाउनु भयो. And so by the Lord Jesus Christ, He gave His life and He made us such stones. यसकारण मण्डलीको निर्माणमा आज हाम्रो सहभागिता यस प्रकारले हुनुपर्छ. So in such way our participation in the house of God should be. पवित्र स्थानको ढुङ्गा बनिकन By being the stone of the sanctified place. जो चाहिँ टम्म मिलिकन आज रहन्थ्यो. Which were fitly fitted together. र मात्र आज त्यहाँ भवन बनिन सक्थ्यो. Then only the house was able to build up. त्यो टम्म मिलेन भने, If they are not fitted together, अर्थात् एकता प्रेममा रहेन भने, if they are not in unity and love, त्यहाँनिर त्यो पर्खालहरुतिर दुलो बन्न जान्छ. and in the wall there will be holes, पर्खालहरु भत्कन सक्छ. and the wall can crumble. त्यसले गर्दाखेरि हामी टम्म मिलिकन रहने प्रभुका जनहरू हामी बन्नु पर्दछ. So that is why we should be the people of God who will always be fitted together. हामीलाई प्रभुले यस प्रकारले जीवित पारेको ढुङ्गा बनाउनु भएको छ. So in this way God has made us the lively stone. र प्रभुको घर बनाउन यसमा त्यो अन्धकारको शक्तिहरु प्रबल हुन नपाउन् भनिकन हामीलाई एउटा चिल्लो ढुङ्गा जस्तो पनि बन्नु परेको छ. So we have to be a very smooth stone so that the power of darkness may not overcome us. जसले गोलियत जस्ता आज शत्रुहरु आउँदाखेरि त्यसलाई त्यो ढुङ्गाले हिर्काएर त्यसलाई एकै खेपमा खतम गरिदिनु पर्छ. So just like those stones which can kill the Goliath and kill them in one shot. प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा कुनै प्रकारको नरकको ढोकाहरु प्रबल भएको उहाँले चाहना गर्नुहुन्न. Because God does not desire the gate of hell should prevail in His house. यसकारण आज हामी त्यो चिल्लो ढुङ्गा बनिकन आज शत्रुहरुलाई आज प्रभुको विरुद्धमा जो पनि आएका छन् मण्डलीको विरुद्धमा त्यस खालकोलाई हामीले नाश गर्नु पर्दछ. So we have to destroy all the things there by being the smooth stone. आज प्रभुको जीवनलाई लिकन चल्ने ढुङ्गा हामीलाई बन्नु छ. So we have to be the stone taking the life of Lord. आज यस प्रकारले हामीले यो 5 प्रकारको ढुङ्गाहरुको बारेमा हामीले हेरेका थियौं. In this way we've seen 5 types of different stones. तपाईले त्यो कुरालाई फेरि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड गरिएको छ. The message has been recorded, so you can hear it from there as त्यही well. प्रकारको ढुङ्गा बनिकन प्रभुलाई महिमा दिनु छ. In the same way we have to be such a stone and we have to glorify our यसको Lord. बादमा हामीले 2 अध्यायको 11 पदमा आज परदेशी र यात्रीहरु जस्तो हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्न पर्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं. And according to chapter 2 verse 11 we saw that we have to live our life as a stranger and pilgrim. यो संसार हाम्रै हो भनेर हामीले जिउनु हुँदैन. We should not live saying this world is ours. आज हाम्रै हो भनिकन यसमा हामीले मेहनत परिश्रम हाम्रो त्याग बलिदान समय नै आज हामीले यसमा पूरा प्रकारले दिइकन
आज आत्मिक कुराको निम्ति हामी अलग रहनु हुँदैन। We should not keep ourselves away, saying this life is ours and getting ourselves away from the spiritual life. तर प्रभुले आज हामीले एउटा सुन्दर जग्गा उहाँले हामीलाई तयार गर्नुभएछ, त्यसको धुनमा आज हामीलाई बनिकन रहनु पर्दछ। But we should be like the God who has prepared a special place for us, so we have to aim for that. त्यसकारण अब्राहम, इजाक, याकूब जस्तो एउटा तम्बुमा बस्ने जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। So we have to live our life like Abraham, Isaac and Jacob, who lived their life in tent. तम्बुमै बस्नु भनेको होइन। It doesn't mean you have to live in the tent. तम्बुले चाहिँ एउटा यात्री जीवन, परदेशी जीवनलाई बताउँछ। But the tent describes the life of a pilgrim and a stranger. कुनै पनि समय केही भइहाल्यो भने हामी तयार भइकन आज यो संसारलाई बिदा दिन कुनै दिन तयार हुने जीवन लिकन हामीलाई व्यतीत गर्नु छ। So if anything happens at any time, we should be able to live the life in order to leave this world. अब्राहमले एउटा वेदीको जीवन उसले व्यतीत गरेको थियो। Abraham lived the life of an altar. आफ्नो सबै कुरा, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो धन सम्पत्ति, आफ्नो सबै कुरालाई पनि आज खरानी बनाउन उ तयार भए। He was ready to make ashes of all his riches and everything or belongings that he had. आज यी कुराको लोभमा, यी कुरामा हामीले समय दिकन हामीले हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्नु हुँदैन। So we should not live our life or waste our lives thinking about all these things. अब्राहम जस्तो त्यहाँ आज वेदीको जीवन हामीलाई व्यतीत गर्नु पर्दछ। So we have to live the life like Abraham, or life of an altar. इजाक जस्तो एउटा कुवाको जीवनलाई हामीले व्यतीत गर्नु पर्दछ। We have to live life as an Isaac and as the life of well. यो कुवाको पानीले चाहिँ आज उद्धारको पानीलाई बताउँदछ। So the water of well tells about the well of water of salvation. अनि यो पानीको सिँचाइमा जब हामी रहन्छौँ, हामी फलवन्त हामी बन्न सक्छौँ। So when we are living in the irrigation of this water, we can be fruitful. आज प्रभुले हामीलाई फलवन्त जीवन व्यतीत गरेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। And God desires us of living a fruitful life. इजाकले आफ्नो जीवनमा 100% फल फलाउँदै उसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरे। Isaac lived his life producing the 100-fold fruits. अनि एउटा गवाहीको कारण बन्न गए। And then he was being able to become a testimony उसको जीवनलाई देखिकन, by seeing his life, फलवन्त जीवनलाई देखिकन, by seeing his fruitful life. बाहिरकाले आइकन उसलाई भने, The people outsiders came in and told him, तपाईसँग त साँच्चै नै परमेश्वर रहेछ। truly indeed the Lord is with you. परमेश्वर हामीसित भएको जीवन आज हामीलाई व्यतीत गर्नु पर्दछ। We have to live our life like the God is with us. याकूबले पनि आफ्नो जीवनलाई आज यस प्रकारले आज एउटा खाबो खडा गर्ने जीवन उसले व्यतीत गरेका थिए। Even Jacob lived the life of a pillar. परमेश्वरको घरको दर्शन उसले पाएको थियो। He had a vision of the house of God. जुन दर्शनमा ढुङ्गाको आवश्यकता परेखण्ड उसले एउटा सिरानी ढुङ्गा बनाएका थिए। Because there was a stone was required, that is why he made that stone as his pillow. अनि त्यही सिरानी ढुङ्गालाई चाहिँ आज उसले एउटा खम्बा खडा गरिकन त्यसमाथि तेल हालिकन अभिषेक गरे। So the same pillow stone, he stood it straight and he poured the oil on it and he made it as the pillar. यो पिल्लरले चाहिँ परमेश्वर घरमा भएको खाबालाई बताउँदछ। So this pillar describes the pillar in the house of God. परमेश्वरको घर सत्यको खाबो र जग भनिकन पहिलो तिमोथी 3:15 पदमा हामी पाउँछौँ। So in the 1 Timothy chapter 3 verse 15 we can find that this house is the pillar of truth. त्यसकारण यो सत्यको खाबो, This is the pillar of truth, घरमा आज हामीले जिउनु पर्दछ। which is the house of the Lord. We should live in here. सत्यताको जीवन And the life of truth. यहाँनिर पहिलो पत्रस 2:12 पदमा भन्छ, having your conversation honest among the Gentiles, अन्य जातिको बीचमा एउटा इमानदारीको जीवन जिउने अर्थात् सत्यताको जीवन जिउने। So over here in the chapter 2 verse 12 we can find having your conversation honest among the Gentiles. अर्थात् बाहिर हामीले जुन प्रकारको जीवन हामी देखाउँछौँ, That means the life that we show outside, त्यो भित्रबाट उत्पन्न भएको जीवन हुनुपर्छ। so that life should have come out of the inner life. यो देखावी जीवन हुनु हुँदैन। Not the life that is only to show. एउटा कपटी जीवन हुनु हुँदैन। It should not be the life of a hypocrite. तर परमेश्वरले हाम्रो भित्र जीवनमा जो काम गर्नुहुन्छ त्यही कुरा हाम्रो जीवनदेखि प्रकट हुनुपर्छ। But the work God has done in our life should be seen outside as well. परमेश्वरको घरमा आउँदा जुन प्रकारको इमानदारीता हाम्रो जीवनमा आज मान्छेले देख्छ, So the honesty that people sees when we come to the house of God, यो चाहिँ बाहिर हुँदाखेरि पनि अन्य जातिहरूको मध्यमा पनि यो इमानदारी जीवन हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। so we have to live the same life outside when we are living with the Gentiles as well, a honest life. अनि अर्को कुरा हामीले चौथो कुरा हामीले हेरेको थियौँ 16 पदबाट, And another thing we were seeing from 4.1 from verse 16, स्वतन्त्र व्यक्ति जस्तो, like a free man. स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि यस प्रकारको जीवन व्यतीत गर्छ। भित्र आज जो बहिर्भाव छ, यो बहिर्भावलाई छोपेर उसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु हुँदैन। So the free man also who lives does not cover his the malicious life. भित्र चाहिँ बहिर्भावको जीवन छ। He or she has a life of maliciousness inside. जस्तो 2:1 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, Just the way it is written in the
chapter 2, verse 1, वैरभावको जीवन, and the life of malicious, छलले भरिएको जीवन, life of full of hypocrisy, कपटीपनाको जीवन, and life full of envy. वैरभावको जीवन Malice, छलको जीवन guile, कपटी जीवन, hypocrisies, ईर्ष्याको जीवन, envies, अनि बुरो कुरो बोल्ने जीवन, and evil speaking. यो प्रकारको जीवन हामीले व्यतीत गर्नु हुँदैन। So this sort of life we should not live. आज हामीले है वैरभावलाई भित्र लुकाएर बाहिर चाहिँ स्वतन्त्र म छु भनेर देखाउनु हुँदैन। So we should not keep the maliciousness deep inside and showing outside that I am living a free life. तर त्यसको सट्टामा जो पनि प्रभुले हामीलाई जो जीवन दिनुभएको छ, But instead of that, the life that God has given to us, यहाँनिर इफिसी किताबमा हामी त्यो कुरा हेरेका थियौँ। which we are seeing from the book of Ephesians. आज हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा क्षमाशील जीवन हुनुपर्छ, So our life should be a forgiving life. एउटा सहनशील जीवन हुनुपर्छ। So we should live a long-suffering life, forbearing life. यहाँनिर हामी त्यसलाई पढिहाल्यौँ, त्यो पनि जुन जुन भन्छ त्यही त्यही भन्न। र यहाँनिर इफिसी किताब 4:31 पदमा लेखेको छ, Book of Ephesians chapter 4 verse 31. सबै प्रकारको तितोपना, Let all the bitterness सबै प्रकारको क्रोध and wrath, अनि रिस anger, अनि झगडा and clamor, अनि बुरो कुरो बोल्ने evil speaking, अनि सबै वैरभावहरू यसलाई हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। but put away from you with all तर malice. त्यसको सट्टामा हामी एकाअर्का प्रति हामी दयालु हुनुपर्छ, But be kind to one another, कोमल हृदयको हुनुपर्छ, tender-hearted, एकाअर्कालाई हामीले क्षमा गर्ने हामी हुनुपर्छ। forgiving one यस another. प्रकारको जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। So this is the life that we should live. कलसीमा पनि यो प्रकारले वैरभावको जीवनलाई हटाएर आज हामी कसरी सहनशील जीवन हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा 3 अध्यायको कलसी 3 अध्यायको 12 पदमा बताएको छ, 12 अनि 13 पदमा। So even the book of Colossians chapter 3 verse 12 and 13, it is telling us how we have to remove all the maliciousness and live our life. यसकारण स्वतन्त्र भएको मानिसले यो वैरभावलाई हटाइकन आज उनको जीवन चाहिँ आज कृपाले भरिएको आज हुन्छ। 12 पदमा As with the bowels of mercies, with the bowels of mercies, यसमा त काइन्डनेस दयालले भरिएको, kindness, अनि मनको नम्रता, humbleness of mind, अनि दीनता, meekness, सहनशीलता, and long-suffering, एकाअर्काले सहने, forbearing one another, एकाअर्काले क्षमा गर्ने, and forgiving one another. केही झगडा भएको छ भने नि क्षमा गरिदिने। As if there's any quarrel, you have to forgive that. यो चाहिँ आज स्वतन्त्र भएको व्यक्तिले यस प्रकारको जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ। This is the life that a free person should live. अनि एउटा जीवन आज हामीले हेर्न हिजो बिर्सेका सकेका थिएनौँ। So there was one life that we were unable to finish yesterday. त्यो चाहिँ as God's servant of God, परमेश्वरको सेवक जस्तो। That was the as servant of र God. त्यो कुरा अलिकति हामी हेरिकन यो सेवालाई हामी पुरा वचनको सेवालाई पुरा हामी गर्नेछौँ। So we will meditate on that and we will finish this आज service. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहना गर्नुहुन्छ। So God desires in our lives. सानो जन्मेको बालकदेखि बढ्दै बढ्दै गएर So by being in like a small babe as increasing, आज परमेश्वरको सेवकको दर्जामा आज हामीलाई आउनु पर्दछ। we have come up to the standard of the servant of अब God. हामीले परमेश्वरको सेवा हामीलाई गर्नुपर्छ। So because we have to serve the Lord. परमेश्वर घरमा प्रभुले आज हामीलाई यो सेवा दिनुभएको छ। Because the service God has given in His house. र यो सेवालाई पुरा गरिकन परमेश्वर घरको निर्माणमा उन्नति वृद्धिमा आज हामीलाई सहयोगी हामीलाई बन्नु परेको छ। Fulfilling this the work of God, we have to bring in the fruit in the house of God. यसकारण हाम्रो जीवनलाई चाहिँ आज परमेश्वरको सेवक जस्तो आज हामीलाई व्यतीत गर्नु पर्दछ। So we have to live our life as the servant of God. एउटा परमेश्वरको सेवकको बारेमा बताएको हामी देख्छौँ। So there is a God's servant which is being told to us. उसको उदाहरणद्वारा हामीले पनि कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ त्यो कुरो बताएको हामी देख्छौँ। So from his example as well, how we can serve the Lord, we can see. उसको नाम चाहिँ यहोशू। His name is Joshua. यहोशूलाई परमेश्वरको सेवक भनेर भनेको रहेछ। Joshua has been called as the servant of God. मैले पनि हिजो अध्ययन गर्दाखेरि मात्रै देखेको। Yesterday when I was meditating, I saw it there yesterday. यहोशूको विषयमा त पढ्दै थिए। As I was reading about the Joshua. तर यहोशूको लगमा उसलाई पनि परमेश्वरको दास भनिकन बताएको यहोशू किताब 24 अध्यायको 29 पदमा लेखेको रहेछ। So in the book of Joshua chapter 24 verse 29, it has been described as Joshua as a servant of the Lord. जोसुआ नूनको छोरो यहोशू जो परमेश्वरको दास थिए।
Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord. प्रभुको सेवक आज बनिकन उसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरे He spent his life by being the servant of the Lord. अनि ऊ मरे भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ And we can find that he passed away. आज हामी पनि यस प्रकारले प्रभुको सेवा गर्दै हाम्रो जीवनकाललाई व्यतीत गर्नुपर्दछ So in the same way, we have to spend our life serving the Lord. यहोशूको किताबमा यहोशूलाई यस प्रकारले उसलाई भनिएको छ So in the book of Joshua, this is what it has been told regarding Joshua. त्यहाँनिर मूसा जो प्रभुको दास थिए उनी मरेपछि And now after the death of the Moses, the servant of the Lord, प्रभु यहोशूसँग बात गर्छ the Lord spake to Joshua. र उसलाई यस प्रकारले सम्बोधन गरिएको हामी पाउँछौँ So this is how he has been called. एक अध्यायको एक पदमा Chapter 1, verse 1. यहोशू नूनको छोरो मूसाको सेवक Moses, Nun, Joshua, the son of Nun, Moses' minister. मूसाको सेवक एक अध्यायको एक पदमा उसलाई यो परिचय दिन्छ So this is the introduction has been given to Joshua. तर जोशुवाको अन्तको जीवनमा उसलाई जोशुवा द सर्भेन्ट अफ द लर्ड भनिकन भनिएको कुरा हामी पाउँछौँ But in the book of Joshua, chapter 24, at the end, he has been called as Joshua, the servant of the Lord. यसकारण परमेश्वरको दास हुनको निम्ति चाहिँ पहिला हामीले आज यस प्रकारले सेवा गरेको हामी हुनुपर्दछ So that is why, in order to serve the Lord, we have to become the servant of God. We have to serve Him first. यसो यो चाहिँ प्रभुको वचनको नियम हो This is the principle of the Word of God. एकैचोटि आएर म सेवा गर्छु एकदम प्रभुको दास भएर भनेर कहिले पनि हुँदैन It is not possible just coming and saying, "Oh, I'll be the servant of God and I'll serve Him." हामीले सेवा गरेको हुनुपर्दछ We should serve Him first. प्रभुले आफ्नो विषयमा पनि यस प्रकारले भन्नुहुन्छ And the Lord Himself, He tells about Himself as well in this उहाँले way. भन्नुहुन्छ म यो संसारमा सेवा पाउनको निम्ति होइन तर सेवा गर्नको निम्ति म आए He says that here in this world, I did not come to be served, but I came to मत्ती serve. 20:28 पद Book of Matthew, chapter 28, verse 20. मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्नलाई आउनुभयो र धेरैको निम्ति पाप मोचन निम्ति उहाँले छुटकाराको दाम तिर्नुभयो Even as the Son of Man came not to minister unto, but to minister and to give his life a ransom for many. अनि अघि हामीले पढेको यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्यायमा पनि प्रभुले यही कुरो उहाँले बताउनुहुन्छ As we read earlier in the book of John, in chapter 13 as well, God describes the same thing. यदि प्रभुको सेवक हामी बन्न चाहन्छौँ भने If we want to be the servant of God, आज हामीले सेवा गरेको हुनुपर्छ so first we have to serve. हामीले खुट्टा धोएको हुनुपर्छ So we should have been able to wash the आफ्नो feet. खुट्टा होइन त अरूको खुट्टा धोएको हुनुपर्छ Not our own feet, but others' feet. त्यहाँनिर 13 अध्यायमा प्रभुले यसका एउटा उदाहरण उहाँले छोड्नुभयो So that is why this example God left here. अनि प्रभुले यहाँनिर भन्नुहुन्छ 13 अध्यायको 15 पदमा For I have given you an example that ye should do as I have done to you. जस्तो मैले तिम्रो निम्ति गरे त्यसरी नै तिमीहरूले पनि गर भनिकन यो उदाहरण मैले तिम्रो निम्ति छोडे For I have given you an example that you should do as I have done to you. अनि यो उदाहरण चाहिँ के थियो 13 र 14 पदमा यहाँ लेखेको छ What was that example has been written on verse 13 and तिमीले 14. मलाई मालिक र प्रभु भनिकन भन्छौ त्यो ठीक हो म त्यस्तै हुँ मालिक र प्रभु नै हुँ तर पनि म मालिक भएर अनि प्रभु भएर तिमीहरूको खुट्टा धोयो भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको खुट्टा धुनु पर्दछ Ye call me master and Lord, and yet ye say, well, for so I am. If I then, your Lord and master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. आज यो खुट्टा धुन निम्ति उहाँले के गर्नुभयो So in order to wash the feet, what did he do? उहाँले आफ्नो जो पनि कपडा छ त्यो उहाँले खोल्नु भयो So he opened his garment, यो हाम्रो कपडाले आज हामीलाई हाम्रो परिचय दिन्छ हामी को हौं भनिकन because our garment gives our introduction who we are. उहाँ त आज परमेश्वर आफै आफू हुनुहुन्थ्यो So he was the Lord himself. उहाँ आज यस पृथ्वीमा मान्छे जातिलाई बचाउने उद्धारकर्ता बनिकन उहाँ आउनुभयो He came into this world as a savior. तर उहाँले आफ्नो जो पनि परिचय छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने परिचयलाई उहाँले त्यागिदिनु भयो But he sacrificed, or he gave up his own introduction. फिलिप्पी किताब 2 अध्यायको 6 पदमा यसरी 6-7 पदमा यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ In the book of Philippians chapter 2 verse 6 and 7, this is what we can find. त्यसको बादमा यूहन्ना 13 अध्याय 4 पदमा आइकन उहाँले एउटा टावल लिनुभयो अनि आफूलाई त्यसले कस्नुभयो भनिकन लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ And we in the book of John chapter 13 verse 4, we can find here, he aside his garment, he took a towel and girded himself. त्यो समयमा कमाराहरूले मालिकहरूको खुट्टा धुनको निम्ति उनले टावल बेरिकन आफूलाई तयार राख्नु पर्थ्यो During that time, the servant, when they used to wash the master's feet, they had to get the towel and they had to gird themselves. यसकारण प्रभुले पनि आज सेवा गर्ने निम्ति उहाँले आफूलाई तयार
पार्नुभयो। In the same way, Lord himself prepared himself for the service. अनि पानी लिएर उहाँले चेलाहरूको खुट्टालाई धुनुभयो। And he took the water and he washed the disciples' feet. यसको निम्ति उहाँ के गर्नु पर्थ्यो, तल उहाँ झर्नु पर्थ्यो। For this reason, he had to come down to the lower. त्यो चेलाहरूको खुट्टाको मुनि आज उहाँ रहनु पर्थ्यो। He had to come down below the feet of the servants. त्यस प्रकारले उहाँले आफैलाई एकदमै तल उहाँले पार्नुभयो। So that is why he brought himself down. अर्थात् नम्र बन्नुभयो। He became humble. उहाँ दीन बन्नुभयो। He became meek. यस प्रकारले उहाँले आज यो खुट्टा धुने कामलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। And this way he fulfilled the work of washing the feet. अर्थात् आज हामीले पनि आज कसैको सेवा हामीले गर्नु हो भने आज हाम्रो आफ्नो परिचयलाई आज हामीले साँचिकन राख्नु हुँदैन। So that is why if we have to serve someone, we should not keep our introduction. म त ठुलो मान्छे हुँ। I'm a big person. म त पढेको मान्छे हुँ। I'm an educated person. म त धनी मान्छे हुँ। I'm a rich person. म त एकदम आदरणीय मान्छे हुँ। I'm a respectable सबैले person. मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। Everybody should respect me. आफ्नो जो पनि पना छ त्यसलाई हामीले त्यागिदिनुपर्छ। So the I should be forsaken. अनि अरूलाई आफूभन्दा बढी सम्झिकन आज यसको हामीले सेवा पुर्याउनु पर्छ। We should think always others as higher than ourselves. नम्र बनिकन दीन बनिकन By being humble and meek. यसकारण यहोशू आज परमेश्वरको दास बन्नको अगाडि मूसाको आज पाउ दिने मूसाका हात धुने व्यक्ति बनिकन उसले सेवा पुर्याए। So Joshua, before he started, before being the servant of the Lord, he first washed the feet of Moses. आज उसको विषयमा यस प्रकारले प्रस्थानको किताबमा लेखेको हामी पाउँछौँ। So this is what we can find written in the book of Exodus. सधैँ नै आज तम्बुमा बसिकन आज उसले मूसाको सेवा उसले पुर्याए। So by being always remaining in the tent, he served Moses. प्रस्थानको किताब 33 अध्यायको 11 पदमा यो कुरो लेखेको हामी पाउँछौँ। Which we can find in the book of Exodus chapter 33 verse 11. मूसाको सेवक यहोशूले जो चाहिँ नुनको पुत्र थिए, एउटा जवान मान्छे थिए, उ चाहिँ तम्बुबाट बाहिर निस्कँदैन थिए। And the Lord spake unto Moses and unto his friend, and he turned again into the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. हाम्रो जुन सेवा छ यो चाहिँ आज मण्डलीबाट भइकन यो सेवा हुनु पर्दछ। So the service that we do, it should be from the church. आज हामी स्वतन्त्र भइकन जता पाए त्यतै हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। We cannot serve everywhere just thinking we are a free man. हामीले गरिएको सेवा चाहिँ आज मण्डलीबाट भइकन हुनु पर्दछ। So the service that we do should be from the church. त्यसले गर्दाखेरि मण्डलीले आज ट्याबरनेकलले चाहिँ मण्डलीलाई बताउँछ आज मण्डलीले हामीले लगातार प्रार्थना गरिदिन्छ। That is why the tabernacle signifies the church, and the church always prays for us. मण्डली हाम्रो आज सपोर्टमा आज रहन्छ। The church remains in our support. एउटा ब्याकबोन जस्तो मण्डली आज रहन्छ। Church remains as a backbone for us. र हामीलाई केही भयो भने मण्डलीले त्यसको जिम्मा लिन्छ। Anything happens to us, the church takes the responsibility. हामीले पठाएको यो Because I had sent this person. मलाई यहाँनिर पठाएको छ मण्डलीले। The church has sent me here एलसदाईबाट। from El Shaddai. अब एलसदाईले मेन्ती प्रार्थना गरिदिरहेको छ। And El Shaddai is praying for me. मलाई ढुक्कै छ। And I'm very assured. यहाँ आएर सेवा गर्दाखेरि When I'm doing the service here, केही भइहाल्यो भने if something happens to me, मण्डलीको जिम्मा। this is the responsibility of the church. त्यसैले स्वतन्त्र भइकन हामी यसपालि प्रभुको सेवा हामी गर्न सक्दछौँ। So that is why in this way, by being free, we can serve the Lord. त्यसैले मण्डलीमा सधैँ रहिरहने हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। So that is why our life should always be remaining in the church of सधैँ नै God. मण्डलीमा संगति गरिरहनुपर्छ। We have to do the fellowship in the house of God. जति मौका पाउँछौँ त्यति नै आफ्नो संसारिक कामकाजलाई त्याग गरिकन आज बलिदान गरिकन छुट्टी लिएर भए तापनि मण्डलीमा सेवाहरू हुँदाखेरि संगति हुँदाखेरि सधैँ नै आइरहने हुनुपर्छ। So we have to take out our time, even though if we have work, we have to get our time out, and we should always come to the service or the fellowship that the church have. प्रभुको जो पनि भाग छ त्यो हामीले दिन हामीले सक्नुपर्छ। So the portion that God has, we should be able to give it to Him. पैसा दिइहाल्छु भइहाल्छ हुँदैन। Yeah, I'll give the money. That's not enough. हामीले समय पनि दिनुपर्छ। We should give the time as यस well. प्रकारले प्रभुको भाग हामी बन्नुपर्छ। So that is why we should be the part of the Lord. यसकारण यो खुट्टा धुने कुराले चाहिँ प्रभुको भाग बनिने कुरा बताउँछ। So that is why the washing of the feet means to being the part. यसकारण आज हामीले यहाँ मण्डलीमा आइकन खुट्टा धोइरहनु पर्दैन। So that's why we do not have to come to church and wash the feet. तर हाम्रो जीवनले यो कुरा हामीले बताउनु छ यो मण्डलीको एउटा भाग म हुँ। We should have to tell that we are the part of the church. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय। Book of John chapter 13. आज हामीले यस प्रकारले यो खुट्टा धुने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। This is how we can understand about washing of the feet. प्रभुले खुट्टा धुन
धुनु आउँदै गर्दाखेरि So when the Lord was coming to wash the feet, आज पत्रुसले भन्छ the Peter says, प्रभु मेरो खुट्टा धुनु पर्दैन। Lord, you do not have to wash my feet. प्रभुले त्यो समयमा के भन्नुहुन्छ 13 अध्यायको 8 पदमा In the verse, in the book of John chapter 13 verse 8, what does the Lord says? यदि मैले तिम्रो खुट्टा धोइन भने तिम्रो मसँग केही भाग छैन। If I wash thee not, thou hast no part with me. यसकारण आज मण्डलीको भाग बनिकन आज हामी रहनुपर्छ। So that is why we have to be the part of the church. हामी बिना मण्डली अधुरो हुन्छ। Because without us, the church is incomplete. केही नपुगेको जस्तो हुन्छ। It feels like something is lacking. जेसिकालाई नदेख्दा के भएछ भन्ने हुन्छ। When I did not see Jessica, it feels like what happened. र हामी आज आउँदा कति खुसी लाग्यो। And when you're here today, I'm very glad. यसकारण संगतिमा आउनुपर्छ। That is why you should always remain in the सेवामा fellowship. समय मिलाएर भए पनि आउनुपर्छ। You have to adjust the time and make the time and come. किनभने समयको भाग पनि त प्रभुलाई हामीले दिनुपर्छ। Because the part of the time also we should give to the Lord. आफ्नो लागि मात्रै राखेर हुँदैन। It is not enough for keeping everything for ourselves. सौरले पनि बुझ्यो होला। र यो प्रकारले संगतिमा हामी बनिरहेर प्रभुको भाग बनिकन आज हाम्रो सेवालाई हामीले पुर्याउनु पर्छ। This is how we should remain and be the part of the Lord and help in the church for the service as well. आज यस प्रकारले आज यहोशूको बारेमा उसले परमेश्वरको सेवक हुनुको अगाडि आज तम्बुमा रहने उसको जीवन थियो अर्थात् मण्डलीमा लागिरहने जीवन हामी पाउँछौँ। So that is why we saw how Joshua, before being the servant of the Lord, he was lived in the tent, and in the same way we should remain in the church as well. अनि जसको सेवा हामी गरिरहेका छौँ And to whom we are serving, उसको पक्षमा भइकन आज हामी जिउनु पर्छ। we should be in his side and live. यहोशूले पनि यस प्रकारले आफ्नो जीवनलाई जिए। Joshua also lived his life in such way. ऊ मूसाको सेवक थिए। He was the servant of Moses. त्यसैले मूसाको लगमा यति सारो वास्ता उसले राख्थे। So that is why he had so much burden towards Moses. मूसाको विरुद्धमा कसैको कुनै प्रकारको कुरा आज हुनु हुँदैन। There should not be any heresy regarding Moses. मूसालाई कसैले नराम्रो भन्नु पाउँदैन। And no one can say any bad words towards Moses. केही भइहाल्नु अगाडि आएर मूसाको पक्षमा कुरा गर्ने गर्थे। If something used to happen, he would come forward and speak on behalf of Moses. एकपल्ट यस्तो घटना घट्यो गन्तीको किताब 11 मा यो कुरा लेखेको छ। In the book of Numbers chapter 11, this incident happened. अनि 28-29 पदमा यो कुरा लेखेको छ आज मूसाको पक्षमा भइकन उसले कुरा गरेको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। So we can see here in verse 28 and 29 Joshua being in the side of Moses and speaking. आज हामी प्रभुको घरमा आएका छौँ। We are in the house of God. आज प्रभुको दासले आज हाम्रो निम्ति जुन प्रकारले उहाँले आज हामीलाई अगुवाई गर्न उहाँले समय दिइरहनु हुँदैछ आज प्रभुको दासलाई हामीले सम्झिनु पर्छ। We should remember the servant of God who have given their time in order to serve. उहाँले गरेका जो पनि आज कार्य छ यसलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ, आदर दिनुपर्छ। We should respect and praise the work that the servants of God are doing. उनीहरूको विरुद्धमा केही कुरो भयो भने उनीलाई हामीले सपोर्ट दिनुपर्छ। Anything happens against them, we should support them. यस्तो हुनु हुँदैन मण्डलीमा। We should tell them it should not happen in the church. प्रभुले जो पनि प्रभुका सेवकहरू जो पनि छ उहाँहरूको पक्षमा बोल्ने आज हामी मान्छे बन्नुपर्छ। We should be the person who should speak on behalf of the servant of God. उनीहरूको विरुद्धमा बोल्ने हामी हुनु हुँदैन। We should not be the person who speak against them. एकाअर्काको विरुद्धमा बोल्ने हुनु हुँदैन। We should not be the person who speaks on against each other. हामी यो घरभित्र जति जना छौँ The people who are in this building, आज एकाअर्काको बदनाम हुनु त्यो हाम्रो बदनाम हुनु हो। if somebody gets reproached, then that means that reproach is to us as एकाअर्काको well. आदर हुनु हाम्रो आदर हुनु If somebody receives the honor, means that is our honor as well. एकाअर्कालाई वास्ता गर्ने आज हामी हुनुपर्छ। We should take care of others as well. केयर फर वान अनदर। Care for one another. एकाअर्काको निम्ति हामीले यसले वास्ता हामीले राख्नुपर्छ। So this is how we should have a longing for one आज another. हामीले के गरिरहेका छौँ? So what we are doing today प्रभुको दासहरूको लगाउमा, regarding the servant of God, प्रभुको छोराछोरीको लगाउमा, regarding the children of God, बदनाम हामीले गर्दैछौँ, are we bringing the reproach? केही कुरो भन्दैछौँ, Are we saying something? दोष लगाउँदैछौँ। Are we accusing them? पहिलो कुरिन्ती किताब 14 अध्याय 1 Corinthians chapter 14, 12 अध्याय verse 12, chapter 12, पहिलो कुरिन्ती किताब 12 अध्याय chapter 12. जस्तो भन्यो त्यस्तो भन्नु हुँदैन, होशियार हुन्छ। 1 Corinthians पहिलो कुरिन्ती 12 अध्याय 1 Corinthians chapter 12, 12 अध्यायको 25 अनि 26 पद। verse 25 and 26. सक्नु पर्ने छ त। 25 र 26 पद। Verse 25 and 26. यस प्रकारले आज मण्डलीमा आज एकाअर्काको पक्षमा उभिने लोकहरू हामीलाई बन्नु पर्दछ। So that is how we should be the person who stand for one another. यसमा कहीँ हामीले केही एकाअर्काको विरुद्धमा हामीले गरेका छौँ भने बोलेका छौँ भने
If we have spoken against anyone, आज हामीले एकअर्कालाई क्षमा माग्नुपर्छ। we should ask forgiveness with one another. हामीले एकअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ। And we should forgive one आज another. प्रभुको घरमा फाटो नहोस्। There should not be any part in the house of एउटा God. शरीर जस्तो हो। It is like the body. शरीरको अङ्गहरू छ। There's a different parts of the यो body. अङ्गहरूले एकअर्काको वास्ता गर्नुपर्छ। And this all parts should worry about one another. Verse 25, then there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one for another. एउटा अङ्गले दुःख पायो भने सबै अङ्गले दुःख पाउनेछ। And when one member suffer, all the members suffer. एउटा अङ्गले आज आदर पायो भने सबै अङ्गहरू आनन्द मनाउँछ। One member will be honored, all the members rejoice with it. यसकारण यो प्रकारको जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। So that is why this is the life we should live. हामी एकअर्कासँग मिलिकन हामीले बस्नुपर्छ। We should be in unity with one another. यस प्रकारको एकतामा चाहिँ आज परमेश्वरको मण्डलीमा आज त्यो महिमा आज परमेश्वरको महिमा आज झर्छ। So in this type of unity, the glory of Lord will come down. तपाईको मण्डलीमा गडबडी हुन्छ। Or else there will be the problem in the house of God. शान्ति हुन्छ। There will be no peace. हामीले एकअर्काको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। We should understand the situation of one another. यस अनुसार हाम्रो जीवन हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। In this way, we should live our life in this world. यहोशुको अर्को जीवन हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। We can find another life of Joshua. पहिलो आज उसको तम्बुमा रहिरहने जीवन उसको थियो। The first, his life was remaining in the tent. अनि प्रभुको पक्षमा उभिने आज व्यक्ति हामी यहोशुलाई यसले पाउँछौँ। We can find that Joshua was the one who would rise up for the Lord. अब प्रभुले उसलाई मोसाको सेवकदेखि आज परमेश्वरको सेवक बन्ने त्यो पदोन्नतिमा आज उहाँलाई लान चाहनुहुन्छ प्रमोसन। So now God wants to promote Joshua from the servant of Moses to the servant of the Lord. अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ प्रभुले अझ एउटा सल्लाह दिन्छ। So now the Lord counsels him this way. एक अध्यायमा भने हामीले यहोशु एक अध्याय Joshua chapter 1. मोसाले पनि प्रभुको सेवक हो यसकारण भने किनभने मोसाले प्रत्येक परमेश्वरले भनेको जुन कुरा थियो त्यो आज्ञा उसले पालन गर्थ्यो। Because Moses used to obey all the commands that God had given to him. अनि परमेश्वरले यहाँनिर यहोशुलाई पनि यसरी नै भन्नुभयो। And the same way Lord spoke to Joshua. मोसाले जसरी मेरो आज्ञा पालन गरे The way that Moses has obeyed me, तिमीले पनि मेरो आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। you should obey my commands as well. उसमा त्यो आज्ञाकारिताको आवश्यकता थियो परमेश्वरको सेवक बन्नको निम्ति। So in him there was the requirement of obedience in order to be the servant of the Lord. आज मोसाले परमेश्वरको महिमा यसकारण झार्न सके किनभने परमेश्वरले भनेका एक-एकवटा कुराहरू उसले पुरा गरे भनेर मोसाको विषयमा लेखेको हामी पाउँछौँ। We can find regarding the Moses saying that Moses could bring the glory down because he fulfilled all the commands that was given to him by God. प्रस्थानको किताब 40 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी We can पाउँछौँ। find that in the book of Exodus chapter 40. 40 अध्यायको यहाँनिर 19 पदमा जस्तो परमेश्वरले भनेको थियो त्यही कुरो मोसाले गरे भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। So in the book of 40 अध्यायको 16 पद रहेछ। book of Exodus chapter 40 verse Thus 16. did Moses according to all that Lord commanded him, so did he. मोसाले जस्तो परमेश्वरले आज्ञा गरेको थियो त्यही गरे। Thus did the Moses according to all that the Lord commanded him. So यसको did he. परमेश्वरको सेवक भए। So only in this way he became the servant of अब the Lord. यहोशुलाई पनि परमेश्वरले भनिरहनु भएको Now छ। the Lord is telling the same thing to Joshua as well. मोसाले जस्तो गरे And the way Moses did, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरे he obeyed the commandment of तिमीले God. परमेश्वरको आज्ञालाई पालन You गर्नुपर्छ। should obey the commands of the Lord. परमेश्वरको व्यवस्था तिम्रो मुखमा रहिरहनुपर्छ। The commandments of the Lord, the law of the Lord should be in your mouth. यसमा तिमीले मनन गर्नुपर्छ। You should meditate on it. परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ तिमीले ध्यान दिनुपर्छ। You should focus on what it is written in the Word of God. त्यसलाई तिमीले पालन गर्नुपर्छ। You should obey it. मैले यो सबै कुरा यहोशु 1:8 पदबाट भनेर Psalm. सजिलो परिहाल्थ्यो। So I'm telling you all this from the book of Joshua chapter 1 verse 8. यसका राजा परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनु। So that is why meditating, concentrating in the Word of God. के लेखेको छ अब त्यहाँबाट हेर्दै जानु। Now we'll see from here what it is written. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. यस प्रकारले त्यो आज्ञाकारितामा अब यहोशु आए। So now in this sort of obedience, Joshua came. र प्रभुले उसलाई दिएको जिम्मेवारी उसले पुरा गरे। And now he fulfilled the service that God had given to him. अब एक अध्यायमै रहेर हुँदैन 24 अध्यायसम्म पुगेर मात्रै परमेश्वरको सेवक हुन्छ। And now we have to reach to verse 24, then only he will be the servant of the Lord. अब हाम्रोमा समय छैन। We don't have much time. यसकारण हामी अब 24 अध्यायमा एकैचोटि हामी Now we'll move on to Joshua chapter 24. यहोशुले यस प्रकारले आज परमेश्वरको आज लोगोको लगाउमा परमेश्वरको आज सेवकहरूको लगाउमा उसले वास्ता राखिकन आज्ञाकारिता उसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरे खण्डमा अब उसले आइकन
बडो साहसको साथ उसले एउटा डिक्लेरेसन त्यहाँनिर दिन्छ। With the bold declaration that Joshua is telling by serving the people of the God and the servants of the Lord. यहोशू किताब 24 अध्यायको 15 पदमा Book of Joshua chapter 24 verse 15. अन्तिम भागमा And at the end portion, यो निर्णय आज हामीले पनि and we लिनुपर्छ। should also have this commitment in our life. But as for me and my house, we will serve the Lord. म र मेरो घरानाले परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ. आज प्रत्येक परिवार जो यहाँनिर And all the family that is here, तपाईले यो निर्णय लिनुपर्छ। you have to take this commitment. र त्यो आशीषलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। And then only you will be able to receive this blessing. सेवक तपाई बन्न सक्नुहुन्छ। Then you can be the servant of the Lord. सबैले मिलिकन यो पदलाई हामी पढ्छौँ। So that is why we all shall read this verse यो together. भागलाई मात्र तल्लो Just the last portion. पढौँ। As for me and my house, we will serve the Lord. सबैले पढ्नु भयो? Did you all read? फेरि पढौँ। Let us read it again. As for me and my house, we will serve the Lord. अझै कसले पढेन? Who did not read? फेरि पढ्नुपर्छ। No, we have to read it again. As for me and my house, we will serve the Lord. मैले किन 3 चोटि पढ्नु लगाए भने Why did I ask you to repeat 3 times? 3 चोटि इजरायललाई आज यहोशूले यस प्रकारले भनेका थिए। Because 3 times Joshua told this to the Israelis. तिमीले सेवा गर्न सक्दैन। You cannot serve. तिमीले सेवा गर्यो भने यो प्रकारले गर्नुपर्छ। If you want to serve, you have to do it in this way. यसकारण सेवा गर्न सक्दैनौ। That is why you cannot serve. तर पहिलो चोटि यो प्रकारले भन्दाखेरि When he told them first time, इजरायलहरूले यस प्रकारले भन्छ। this is what the Israelis tell them. 18 पद Verse 18. अन्तिम भाग। Last portion. Therefore we will serve also the Lord, for He is our God. पढ्नु भयो? Did you all read? फेरि पढ्नु। Therefore we will also serve the Lord, for He is our God. फेरि यहोशूले भन्छ तिमीले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौ। And Joshua is telling them again, no, you cannot serve. परमेश्वरको सेवा गर्नु त साह्रो छ। To serve the Lord is very उहाँ difficult. त पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is a holy God. उहाँ त भस्मकारी आगो हुनुहुन्छ। He is the consuming fire. फेरि पनि आज इजरायलले यस प्रकारले भन्छ 21 पदमा। In verse 21 again, this is how the Israelites are saying. Nay, but we will serve the Lord. We will serve the Lord. Let's read it again. Nay, but we will serve the Lord. हामी प्रभुको सेवा हामी गर्नेछौँ। No, no, we will serve the Lord. तेस्रो चोटि पनि आज यहोशूले भन्छ हैन साह्रो पर्छ ल तिमीलाई सेवा गर्नु। फेरि आज उनीहरूले तेस्रो चोटि भन्छ हामी प्रभुको सेवा गर्नेछौँ 24 पदमा। And even the third time, he has been told, oh, it be difficult for you to serve him. But again, it's read it in verse 24. पढौ त्यो दोस्रो लाइनदेखि The Second Lord line. our Lord God will be served and His voice will be obeyed. 3 चोटि 3 times. 3 प्रकारले हामीले सेवा प्रभुको पुर्याउनु पर्छ। And so in 3 different ways we have to be in the service of God. सबभन्दा पहिलो 24 अध्यायको 14 पद। Chapter 24 verse 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. प्रभुको सेवा आज हामीले इमानदारी पूर्वक अनि सत्यता पूर्वक हामीले गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो प्रभुको सेवा गर्न है प्रभुले हामीले यो तरिका दिनुभएको छ हाम्रो समय नभएको खण्डमा है सबभन्दा पहिलो इमानदारी र सत्यतामा प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो First way that we have to serve the Lord is in sincerity and in truth. दोस्रो प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ परमेश्वरको महानतालाई याद गरिकन उहाँ भस्मकारी आगो हुनुहुन्छ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन हामी यसलाई हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 28 पदमा लेखेको हामी In the पाउँछौँ। book of Hebrews chapter 12 verse 28 we can find He is a consuming fire and He is a great God. That's why we need to serve Him. 12 अध्यायको 28 पदको अन्तिम भागमा Chapter 12 verse 28 at the end. We may serve God acceptably with reverence and godly fear. परमेश्वरको सेवा उहाँलाई आदर दिँदै ईश्वरीय डरमा हामीले गर्नुपर्छ। We may serve God acceptably with reverence and godly fear. Serve God in sincerity and truth. First is sincerity in truth. दोस्रो serve God in reverence and godly fear. And second is in the reverence and godly fear. तेस्रो प्रेरितको काम 20 अध्याय। Third one is in the book of Acts chapter 20. प्रेरितको काम 20 अध्यायको 19 पद। Chapter 20 verse 19, the book of Acts. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. धेरै आँसु र मनको नम्रतामा प्रभुको सेवा गर्नु। 20 verse 19. 2019 Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. यस प्रकारले प्रभुको सेवा हामीलाई गर्नु छ।
So this is how we have to serve the Lord. यस कारण हामी यहोशू जस्तो हामीले भनेका छौँ, So this is how we have said, like Joshua, म र मेरो परिवारले प्रभुको सेवा गर्नेछ। me and my house will serve the Lord. आज हामीले प्रभुको सेवा इमानदारी र सत्यतामा गर्नुपर्छ। So we have to serve the Lord with sincerity and truth. प्रभुको डर मान्दै, प्रभुको भयमा रहिकन श्रद्धा गर्दै हामीले प्रभुको सेवा गर्नु छ। We have to serve Him in the reverence and in His fear. मनको नम्रतामा आँसुसहित हामीले प्रभुको सेवा And also in the humility of mind and the tears. प्रभुले हामीलाई सहायता गरे। May Lord help us.